Nibyo ibihe byiza kuri mwese buteze yombi muri mu bice bitandukanye kuri tariki ya 24 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2026 ndabasuje mbaye ikaze bifurije kugubwa neza kuri iyi tariki ya none cyangwa se magingo yangaya tugiye kwinjira mu makuru akantu kandi kubirimo bikomeza gutangazwa cyangwa se kugenda bigarukwaho hano mu karere ka Afrika y'ibiyaga bigari by'umwihariko ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ku nkuru zikomeje kugenda zitangazwa ku bijyanye n'umutekano waho ndetse n'ibirimo kubera mu bice bigiye bitandukanye. Ibiganiro by'amahoro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bikomeje gukubita igihwereye na mu gikuru Tshisekedi ndetse na Jarurenko ku byarimo gutegurwa hagati y'izi mpande zombi byategurwaga na Angola bivugwa ko nabyo bitagitanze umusaruro. Perezida w'u Burundi Fardc ndayishimiye yasabye abanyekongo gukomeza kuba umwe mu rwego rwo guhangana n'umwanzi bahuriyeho bakareka gusubiranamo bakishyira kugira ngo bahangane n'umwanzi. Turabigarukaho kandi nanone imirwano yakomeje muri teritwari ya Masisi mu bice bigiye bitandukanye ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo abarwanyi ba M23 bongera kwerekeza mu itangazamakuru bavuga yuko barimo kuraswaho ibitero bikomeye cyane n'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Icyorezo cya Ebola gikomeje kugira ingaruka zikomeye cyane muri kino gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose rero ni bimwe mu byo tugiye kuba twagarukaho. Mbere byose bereko ninjira mu makuru ku buryo burambuye kanda subscribe cyangwa se sabone abantu tubana umunsi ku wundi bigana n'amakuru bigiye bitandukanye mbasabe ko mwanyarukira kuri Kigali Hidden News mugakanda subscribe ndetse mu by'ukuri ni umwe mu muyoboro uza kubona ugiye aho ushakishiriza amakuru cyangwa se ukandikamo @Kigali Hidden News bifatanye ukabona uwo muyoboro cyangwa se ukajya muri comment y'iyi nkuru urimo ukurikirana ukareba rero link twakupiningiyemo hanyuma ukayikanda ugakanda subscribe ubundi tukaza gukomeza n'amakuru naho. Reka rero mbasabe cyangwa se mbabwire yuko tugiye kwinjira mu makuru mukanda like kuri kino kigano kugira ngo turusheho kubana neza 5 mu gihe imirwano igikomeje zimwe mu ntambwe zaterwaga kugira ngo mu by'ukuri baso bikemurwe mu buryo bw'ibiganiro ziri kugenda zikubita igihwereye nyuma yuko ibyaduha ndetse ni Washington DC nabyo bitarimo kuvugwaho rumwe ibyategurwaga na Angola nabyo bishobora kuba bigiye kurangira. Ni mu gihe Angola yari yarahawe inshingano zo gutegura ibiganiro byahuzaga abanyekongo bagamije gushaka umuti w'ibibazo byugarije Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kutumvikana kwakomeje kwiyongera hagati ya leta ya Kinshasa ndetse na Angola yabiteguraga ku buryo ibyo biganiro byagomba gukorwamo byatumye uwo mushinga ugenda uzamo inzitizi zikomeye cyane kubera ibyagombaga gukorwamo. Rero iri tandukaniro ry'imyumvire hagati ya Perezida Felix Tshisekedi na mugenzi we Perezida Jarurenko Emmanuel Conclave wa Angola byatumye gahunda yo gutangiza ibiganiro hagati y'impande zitandukanye z'abanyekongo igera ahakomeye bituma amahirwe yo kubigeraho agenda agabanuka. Abasesenguzi baravuga ko impamvu nyamukuru y'ubu bwumvikane buke ishingiye ku buryo ibiganiro byagombaga gutegurwa abari kubyitabira ndetse n'intego zabyo. Ibaye mu gihe akarere k'uburasirazuba bwa Kongo gakomeje guhura n'ibibazo by'umutekano muke bityo ibiganiro bya politike bikaba byari byitezweho gutanga umusanzu mu gushaka umuti urambye w'ayo makimbirane bikaba bitakibaye. Rero hanyuma amakuru aravuga yuko kugeza kuri ubu ngubu nubwo ibiganiro bitarimo utera intambwe kijyanye n'imirwano cyo gikomeje gukara ndetse bikavugwa ko ibi bishobora kuba byaba mu by'ukuri kimwe mu kibatsi cy'umuriro gituma ibiganiro bitaza kubaho. Lawrence Kanyuka uvugizi w'abarwanyi ba AFC M23 yatangaje ko mu ijoro rishira ku itariki ya 24 ryo ku itariki 23 ibitero bikomeye cyane byongeye kumvikana ndetse no ku munsi w'ejo hashize uyu muyobozi muri AFC M23 yavuze ko igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo babagabyeho ibitero bifashishije indege za drone zitagira abapilote zirimo KT6 ndetse na kamikaze nk'uko amakuru akomeza kugenda bitangaza mu bice bigiye bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Bavuze ko ibi bitero bitumvikanye gusa tariki 23 zishyira tariki 24 kubera yuko uyu muvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yavuze ko no ku itariki 22 nabwo bagabweho ibitero nk'ibyo byibasiriye camp zigiye zitandukanye ndetse bakavuga ko ngo ibi bitero byibasiye bimwe mu bice bituwe cyane cyangwa se bigaragaramo abaturage benshi.
uyu murwanyi kandi cyangwa se umwe mu bayobozi ba M23 yavuze ko bino bitero ahagana ku munsi w'ejo byibasiye agace ka Bidegu ko muri Kivu y'Amajyepfo ndetse byongera kwibasira imyanya ituwe n'abaturage. Ariko ntabwo ari ibyo byonyine gusa, yavuze kandi ko tariki 24 ku isaha 12 kugeza ku isaha 5 ibitero byumvikanaga Gakenke ndetse na Mikenke, ariko avuga yuko zino lokalite mu by'ukuri ngo batangiye no kuba bakongera kuzigenzura. Rero yavuze ko ibitero nk'ibi bikomeje kwibasira abasivile cyangwa se uduce dutuwe n'abasivile byamaganwa n'ibiro ry'umutwe wa 23 ndetse ateguza ko uyu mutwe ngo uza kugira icyo ukora. Ni mu gihe amakuru atugeraho avuga ko imirwano nk'iyo ngiyo yanakomeje kumvikana muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice bigiye bitandukanye, aho amakuru avuga ko igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo aricyo Fardc cyakomereje ibitero mu duce tugiye dutandukanye two muri teritwari Masisi dusatira n'ubundi Rubaya. Ni bimwe mu bice n'ubundi maze imitsi byumvikana mu Rwanda, ni zimwe muri lokalite zigize agace ka Kibabi nkuko birushaho kugenda bitangazwa cyangwa se amakuru arushaho kugenda tugeraho. Baravuga ko kugeza kuri ubu ngubu igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo kimaze kwakira drone nyinshi cyangwa se bamaze kuba mu by'ukuri bafata icyo navuga ko mu by'ukuri ari indege nyinshi bagomba kwifashisha muri iyo ntambara. Hagati aho ngaho muri Kivu y'Amajyaruguru biravuga ko Bwito mu by'ukuri ngo umuyobozi wo muri Bwito yashimuswe, abamushimuse bakaba barimo kwaka amadolari agera kuri 800. havuzwe ko mu by'ukuri bikorwa nk'ibi byo gushimuta bitari bikunze kugaragara muri aka gace ka Rutchuru nk'uko amakuru menshi aturuka muri aka gace yabivuga. Uyu mugabo washimuswe azwi ku izina rya Shore, yashimuswe ku mugoroba kwa kabiri tariki 23 Kamena, ubwo no kuvuga ku munsi w'ejo mu masaha nimugoroba agana saa 2 z'ijoro mu gace kaho bita Majengu mu mudugudu wa Mazingiro muri groupement ya Mutanda nk'uko amakuru yakusanyijwe abivuga. Uyu muyobozi washimuswe yari umwe mu bayobozi bakomeye cyane bashyizweho nyine muri tuno duce kuko ari muri shoferi cyangwa se mu bwami bwa Bwito, akaba yarashyizwe n'inyeshyamba za M23 nk'uko bitangazwa. Rero birakekwa ko ashaka ko yashimuswe nawe mu wazarendo nk'uko amakuru yakusanyijwe abivuga. Abantu bitwaje intwaro batazwi ngo binjiye muri ako gace bajyana wahotewe ahantu na n'ubu hataramenyekana. Bivuga ko mu by'ukuri bikekwa ko yashimuswe kubera ko abavuga ko bamufite barimo kwaka amafaranga. Wahotewe azwi mu baturage nk'umuyobozi wo muri kano gace ndetse n'umuhungu wa nyakwigendera bita Roger Mbokani wahoze ari umwe mu bakomeye cyane muri kano gace ka Mazingiro nk'uko amakuru aturuka muri bino bice arimo kurushaho kugenda abitangaza. Rero uyu muyobozi rero akaba mu by'ukuri byemezwa ko yaba yashimuswe. Rero ubwo nizera yuko haza kumenyekana ababyihishe inyuma cyangwa se mu by'ukuri hari impamvu byabayeho. Aya ni amakuru ugomba kuba wamenya. Ni mu gihe kugeza kuri ubu ngubu cyangwa se kugeza kuri izi saha nyuma y'ayo amakuru arimo kugaragaza cyangwa se ishusho y'amakuru ahari irerekana ko Burundi bukomeje gushyira imbaraga mu gukemura ibibazo bibangamiye Repubulika Demokarasi ya Kongo. Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye yasabye abanyekongo gukomeza kuba ubumwe nk'intwari ikomeye cyane yo kubafasha guhangana n'umwanzi bahuriyeho, aho yavuze yuko gushyira hamwe cyangwa se gusenyera umugozi umwe aricyo gisubizo cyonyine bafite kugira ngo bazabashe gutsinda umwanzi bahanganye nawe. Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye yongeye gushimangira ko igihugu cye gishyigikiye inzego za Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bikorwa bigamije kugarura amahoro n'umutekano mu gihugu, aho yavuze ko kugera kuri iyo ntego bisaba mbere na mbere ko igihugu kigira ituze n'imiborere ihamye. Mu ijambo yagejeje ku baturage n'abayobozi batandukanye, Ndayishimiye yasabye abanyekongo bose gukomeza kurangwa n'ubumwe n'ubufatanye kugira ngo bashobore guhangana n'ibibazo by'umutekano ndetse n'icyo yise umwanzi bahuriyeho. Yagaragaje ko ubumwe bw'abaturage ari bwo shingiro rikomeye rifasha igihugu gutsinda ibibazo n'amakimbirane bishobora kubabangamira. Perezida w'u Burundi yavuze ko nubwo buri gihugu kigira ibibazo byacyo byihariye ndetse n'imbogamizi zishingiye ku miterere yacyo, ibiganiro n'ubushake bwa politike bikomeza kuba inzira y'ingenzi yo kubashakira ibisubizo birambye. Muri urwo rwego yashimye Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Félix Tshisekedi kubera ubushake yakomeje kugaragaza bwo gushyira imbaraga ndetse n'imbere ibiganiro nk'uburyo bwo gukemura ibibazo bihungabanya igihugu. Ndayishimiye kandi yongeye kwemeza ko u Burundi bwiteguye gukomeza gushyigikira ndetse no guha
guherekeza gahunda zose zigamije kubungabunga ubumwe bw'abanyekongo, gushimangira ituze rya politike ndetse no guteza imbere ubwiyunge mu baturage. Yasoje ashimangira ko amahoro arambye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo atagerwaho n'inzego za leta zonyine, ahubwo asaba uruhare rwa buri muturage, aho ubumwe, ubworoherane ndetse no gukorera hamwe bikomeza kuba inkingi z'ingenzi mu kubaka igihugu gifite umutekano n'iterambere rirambye. Aya magambo rero ya Perezida Evariste Ndayishimiye akaba ari amagambo yavuze yongera kwerekana ko mu by'ukuri kugira ngo intsinzi iboneke hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo abaturage basaba gusenyera umugozi umwe. Hanyuma amakuru aravuga ko ibice bigiye bitandukanye Puezero muri teritwari ya Mwenga ho muri Kivu y'Amajyepfo, aka gace kongeye gusatirwa n'abarwanyi b'FC 23, ni mu gihe bivugwa ko mu rukerera rwo kuri uyu munsi Ruhinamavi hongeye kubera intambara ikomeye cyane hagati ya Fardc FDNB yahanganye twirwano ndetse na AFC M23 nkuko mu by'ukuri birimo kugenda bitangazwa. Gusa andi makuru atugeraho aravuga ko Burundi bwaba bwohereje abandi basirikare benshi cyane mu gace bita Puezero, nyuma yuko biri kuvuga ko aka gace karimo gusatirwa n'imirwano ndetse n'ibitero bikomeye cyane birimo kugabwamo na AFC M23. Bavuga ko AFC M23 ubwo ikomeje gucika intege ndetse no kwamburwa ibice, isa nkaho iri gushyira igitutu kuri tuno duce, ibitekerezwa ko ishobora kuba iri gutezaho igitutu kugira ngo abasore n'abasirikare benshi cyane bakomeje gusatira cyangwa se kwerekeza muri kino gice cyegereye cyangwa se kigaragara hafi ahangaha muri bino bice mu by'ukuri bya Rubaya, bongere boherezwa muri Kivu y'Amajyepfo, ibishobora kubafasha kugira uruhare mu koroshya ibitero byo muri Kivu y'Amajyaruguru nkuko bikomeza kugenda birushaho gutangazwa, kubera yuko ubu tuvugana ibintu birimo birarushaho kugenda bifata indi ntera cyangwa se navuga ko bigira uburemere bukomeye cyane haba ku barwanyi b'FC 23 ndetse no ku ruhande rw'ingabo nkuko birimo kurushaho kugenda bigaragazwa. Twibutsa ko kuva ku itariki 23 Gicurasi no 26 ingendo zitwara abagenzi hagati ya Goma na Butembo zahagaritswe kugeza igihe kitazwi n'ubuyobozi bwa Kivu y'Amajyaruguru bukora munsi y'ubutegetsi bw'inyeshyamba za FC 23. Ibiciro bikomeje kugenda bifungwa. Iki cyemezo cyatangajwe ku itariki 22 Gicurasi no 26 binyuze mu itangazo ryari rigamije gukaza ingamba zo kwirinda ikwirakwira rya Ebola yo mu bwoko bushya bwihinduranyije. Muri iryo tangazo ubuyobozi bwari bwasobanuye ko imodoka zitwara abagenzi zirimo bisi na tagisi zizwi nka lewo zitagomba gukomeza gukora ingendo hagati ya Goma na Butembo kugira ngo hagabanuke ibyago byo gukwirakwiza indwara hagati y'imijyi. Icyakora ubwikorezi bw'ibicuruzwa birimo ibiribwa n'ibindi bikenerwa n'abaturage ntibwahagaritswe. Muri izo ngendo imodoka yemerewe gutwarwamo gusa umushoferi n'umufasha we mu rwego rwo gukomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya Ebola gikomeje guca ibintu. Nubwo kino cyorezo cya Ebola gikomeje kubaho rero, ingendo zikaba zahagaritswe, abatuye mu M23 igenzura barataka cyane bavuga ko mu by'ukuri batiringiye ko izi ngamba zafashwe zigomba kubabera igisubizo, ahubwo bavuga ko zishobora kubabera ikibazo mu buryo mwese cyangwa ubundi, kubera isubikwa ry'ingendo byahagaritse urujya n'uruza, ibijyanye n'ubucuruzi bwakorwaga n'abaturage ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ko bishaka gutera impungenge. Ubu rero FC M23 nikomeje gushyiraho ingamba kubera gutinya kino cyorezo. Tukiri mu binjira ndetse n'abasohoka mu FC M23 igenzura, hari makuru y'ubujura kandi nanone bwakozwe n'abitwaje intwaro bataramenyekana nk'uko bitangazwa, bikaba byarabaye ku munsi w'ejo tariki 22 kwa kabiri, plutôt tariki 23 kwa kabiri z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2026 ku muhanda uhuza Goma ndetse na Butembo. Imodoka nyinshi zatezwe mu masaha ya mbere ya saa sita hazwi nka Mayamoto rwagati muri parike ya Virunga mu karere ka Rutchuru kandi mu gace kagenzurwa n'umutwe wa M23. Niyo kino gikorwa cyabereye ubwambuzi, ubusahuzi, korwa bitari byiza cyane. Amakuru aturuka mu baturage bahatuye avuga ko abagizi ba nabi basawe ibicuruzwa byose byari bitwawe n'imodoka bateze mbere guhita bacika. Nta muntu wapfuye cyangwa se ngo akomeretswe wavuzwe muri icyo gitero, ariko umutekano ukomeje kuzamba ku muhanda wa Kiwanja Kanyabayonga unyura muri parike ya Virunga
mu minsi ishize kuri uwo muhanda hajya hagaragara ibikorwa by'ubwambuzi n'ibitero byitwaje intwaro byibasira abakoresha bikabashyira mu kaga ko gusahurwa cyangwa se gushimutwa. Tariki 31 Gicurasi 2026 umupadiri wa diyoseze ya Goma, umugabo n'umugore bari bakiri bato ndetse n'umushoferi wabo bashimuswe n'abitwaje intwaro ubwo bari bavuye i Kanyabayonga aho bari bitabiriye ibirori by'ubukwe byabereye kuri paruwasi ya Kabasha. Abo bose nyuma barekuwe nyuma y'umunsi umwe bashimuswe, ariko bivuga ko bambuwe byose bari bafite. Uko kwiyongera kw'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi rero bikomeje guteza impungenge zikomeye abakoresha umuhanda wa Kiwanja Kanyabayonga ufite uruhare rukomeye mu gutwara abantu n'ibicuruzwa muri aka karere. Mu mpera za Werurwe uyu mwaka abatwara imodoka bakoze imyigaragambyo bahagarika akazi mu rwego rwo kwamagana umutekano muke ukomeje kugaragara kuri uwo muhanda ndetse no gusaba inzego zibishinzwe gufata ingamba zo kurinda abaturage n'abagenzi. Ibikorwa by'ubwambuzi birimo biravugwa, nyamara n'ubundi ingendo zisanzwe ari nkeya, kuko urumva ko izi nyeshyamba zavuze ziti ingendo zirahagaritswe cyangwa se zirakumiwe mu gihe kitazwi igihe bizakurirwaho, ariko abavuze yuko byashingiye cyangwa se byabaye kubera iki, kubera icyorezo cya Ebola. Hanyuma tukiri ku bijyanye n'iby'icyorezo cya Ebola, kugira ngo tubivireho rimwe dukubitire ku yandi makuru, Felix Tshisekedi yatangaje ko agiye gusura Ituri kugira ngo yirebere uko ibikorwa byo kurwanya indwara bihagaze. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yaje gutangaza ko mu minsi iri imbere bagomba rwose kwitegura ko ashobora kugira uruzinduko mu ntara y'Ituri kugira ngo yirebere aho ibikorwa byo guhangana n'icyorezo cya Ebola bigeze ndetse anakurikirana uko ibikorwa ku rwego rw'ibanze bikorwa. Ese imiti itangwa gute? Ese abafashwe cyangwa se abagaragaweho iyi ndwara bakurikiranwa gute? Bafashwa gute? Ubwirinzi se bwo bigenda bite? Amakuru atangwa gute? Ibyo byose nibyo agomba gukurikirana. Ibi yabitangaje kuwa kabiri tariki 23 Kamena umwaka 2026 i Kinshasa mu kiganiro n'abanyamakuru yagiranye na perezida w'u Burundi hakaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri iki gihe Evariste Ndayishimiye yari ariyo. Tshisekedi yavuze ko cyangwa se yatangaje ati ndashaka gutangariza hano ko vuba aha nzasura intara ya Ituri kugira ngo nkurikirane ku giti cyanjye uko ikibazo cya Ebola gihagaze. Niyemeje gukomeza kugira uruhare rwose muri uru rugamba. Yashimangiye ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibona umutekano mu rwego rw'ubuzima nk'inkingi ya mwamba mu kubungabunga ituze, kongera abaturage ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo ndetse no kugera ku iterambere rirambye muri Afurika. Ikibazo cy'icyorezo cya Ebola cyari kimwe mu byaganiriweho hagati ya Felix Tshisekedi ndetse na Evariste Ndayishimiye wari mu ruzinduko rw'akazi i Kinshasa. Abayobozi bombi bongeye gusaba ibihugu bya Afurika gukomeza gufatanya ndetse no gushimangira ubufatanye bw'akarere mu rwego rwo guhangana neza n'iki cyorezo. Perezida Tshisekedi yagize ati twongeye gushimangira ko ibibazo by'ubuzima Afurika ihanganye nabyo bisaba ubufatanye bukomeye hagati y'ibihugu, gushimangira ubufatanye bw'akarere ndetse no gukomeza gukoresha uburyo bwa Afurika bwo gukumira, gutana ndetse no gutabara mu bihe byihutirwa by'ubuzima. Kurinda ubuzima bw'abaturage bacu ni inshingano rusange kandi ni inkingi y'ingenzi y'ituze n'iterambere rirambye ry'umugabane wacu. Kugeza ubu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kwibasirwa n'ikwirakwira rya Ebola. Imibare iheruka igaragaza ko hamaze kwandura abantu bagera ku 1,048, muri bo 237 bamaze kwitaba Imana bishwe na kino cyorezo cya Ebola. 267 ntabwo ari bake mu gihe gito cyane, bingana n'igipimo cy'impfu cya 25.5% ku bayanduye. Intara y'Ituri niyo ikomeje kuba indiri y'iki cyorezo kurusha ahandi hose mu gihugu, kuko niho hagaragara ubwandu bwinshi kuri kino cyorezo, ndetse bikanatangazwa cyangwa se bikavuga ko ari naho umukuru w'igihugu nyine ashaka kujya kureba ngo arebe ko ingamba zashyizweho zikorwa neza, kubera ko iki cyorezo gikomeje kugaragarayo cyane. Twakomeje ku bijyanye na Evariste Ndayishimiye, reka tubyinjiremo turebe akantu ko kandi ko aya makuru ahagaze cyangwa se ko byifashe. Turi mu burasirazuba bwa Kongo, nibiri kugaruka cyangwa se biri kuvugwa n'uruhande rw'abakuru b'ibihugu bagira uruhare mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro igaragara muri kino gice. Perezida Evariste Ndayishimiye ashimangira ko guhuza imbaraga z'ibihugu byo mu karere ndetse no gushyigikira ibiganiro bya Washington na Doha mu gushaka umuti w'amahoro bishobora kuzana igisubizo. Reka turebe. Nyuma y'uruzinduko yagiriye i Kinshasa, umurwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uruzinduko rwamaze cyangwa se rw'iminsi 2,
uruzinduko rw'akazi. Perezida w'u Burundi akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Evariste Ndayishimiye yongeye gushimangira ko igihugu cye kiyemeje gushyigikira amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Akomeje kurangwa ibikorwa by'imitwe twaje intwaro yo mu gihugu n'ituruka hanze ndetse n'ikibazo cy'umutekano gifitanye isano n'inyeshyamba za M23 zishyigikiwe n'u Rwanda nk'uko Repubulika Demokarasi ya Kongo bivuga. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ari kumwe na Perezida Felix Tshisekedi kwa kabiri tariki 23 Kamena 2026 cyabereye mu ngoro y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Kinshasa. Perezida Ndayishimiye yavuze ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo kiri mu ngingo z'ingenzi baganiriyeho muri uruzinduko rw'iminsi ibiri yagiriye muri icyo gihugu. Yagize ati kimwe mu bibazo by'ingenzi twaganiriyeho ni amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Twasesenguye byimbitse uko umutekano uhagaze muri aka gace kandi ngaragaza ko nshyigikiye imbaraga z'ibiganiro bya diplomasi biri gukorwa ku rwego rw'akarere no ku rwego mpuzamahanga bigamije kugera ku mahoro arambye ndetse no kwimakaza ituze mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida Evariste Ndayishimiye yashimangiye ko kugira ngo ikibazo cy'amakimbirane n'intambara bihora muri kano karere kirangira burundu hakenewe uburyo bwuzuye kandi buhuje inzego zitandukanye. Yagize ati Uburundi bwemera ko umuti urambye ibibazo bimaze igihe byugarije uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ugomba gushingira ku buryo bwagutse kandi buhuriweho bugamije guhagarika uruziga rw'ihohoterwa n'intambara bihora byisubiramo no guteza imbere imibereho myiza n'ubukungu bw'abaturage bahatuye. Agaruka ku bibazo by'umutekano bibangamiye akarere, Perezida w'u Burundi yasabye ko ibihugu byo mu karere byakomeza gukorana bya hafi no guhuza imbaraga. Yagize ati mu rwego rwo guhangana n'ibyago biterwa n'imitwe yitwaje intwaro y'amahanga ndetse n'andi matsinda yitwaje intwaro akora mu burasirazuba bwa Kongo, Burundi busanga ari ngombwa gukomeza ndetse no kongera imbaraga ubufatanye hagati y'ibihugu byo mu karere. Perezida Ndayishimiye yanagaragaje ko igihugu cye gishyigikiye inzira zose za diplomasi zigamije kugarura amahoro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yongeye kandi gushimangira uruhare rwe bwite mu bikorwa by'ubuhuza biri gukorwa ku rwego rwa Afurika. Yagize ati Uburundi bushyigikiye gahunda zose zigamije kugarura amahoro arambye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bwivuye inyuma. Harimo ibiganiro bya Washington na Doha ndetse n'imbaraga z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe binyuze ku muhuza wawo mu kibazo cya Kongo Kinshasa afashijwe n'akanama kagizwe n'abozari abakuru b'ibihugu bya Afurika. Nanasubiyemo ubushake bwanjye nko gukomeza kugira uruhare mu buhuza bwa Afurika cyane cyane binyuze mu buryo bwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ibiganiro n'amasezerano ari gukorwa. Iri huriro ryahuje Perezida Felix Tshisekedi na Perezida Evariste Ndayishimiye ribaye mu gihe hari ibikorwa bya diplomasi bikomeje gukorwa birimo amasezerano ya Washington ndetse n'ibiganiro bya Doha bigamije kugera ku gahenge karambye ndetse no kongera gutangiza ibiganiro hagati y'impande zifitanye amakimbirane mu ntambara imaze imyaka myinshi ihungabanya uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nubwo bimeze bityo, izi gahunda z'amahoro ntiziratanga umusaruro ugaragara ku rugamba, aho imirwano hagati ya M23 n'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa igikomeje mu bice bitandukanye. Kubera iyo mpamvu, amajwi atandukanye akomeje kumvikana ku rwego rw'igihugu, urw'akarere ndetse n'urw'amahanga asaba impande zose kubahiriza ibyo ziyemeje mu masezerano n'ibiganiro by'amahoro. Gusa kugeza ubu ayo mahamagaro ntaratangaza impinduka zikomeye ku kibuga. Ikigaragara nuko akiri icyuho kinini hagati y'ibiganiro bya diplomasi n'ibera mu by'ukuri ku rugamba, kuko buri ruhande rugikomeje gusobanura amasezerano rwifashishije inyungu zarwo, ibintu bituma ishyirwa mu bikorwa ryayo rikomeza kuba ikibazo gikomeye ndetse n'iyanga ku mwanzuro ugenda ufatwa. Tugikomeje n'ubundi, Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi n'u Burundi Ndayishimiye bongeye gushimangira ko ibibazo Afurika ihura nabyo bikwiye gushakirwa ibisubizo n'Abanyafurika ubwabo ku giti cyabo, nta wundi muntu wivanzemo, nta uturutse ahandi, kugira ngo hubahirizwe ubusugire bw'ibihugu n'amahame mpuzamahanga. Abanyafurika nibo bakwiye kwicara bagafata iya mbere. Mu ruzinduko rw'akazi, Perezida Evariste Ndayishimiye yagiriye i Kinshasa kuva ku wa mbere yagiranye ibiganiro na Perezida Tshisekedi byibanze ku mubano hagati y'ibihugu byombi, ku bibazo by'umutekano mu karere ndetse no ku byihutirwa umuryango wa Afurika yunze ubumwe ugomba kwitaho muri manda ayoboye uyu muryango. Mu kiganiro y'abanyamakuru cyabaye kuri wa kabiri, nibwo Felix Tshisekedi yavuze ko impande zombi
zemeranyije gushimangira ubufatanye hagati ya leta ya Kongo n'u Burundi bukava mu magambo bukagaragarira mu mishinga ifatika ifitiye abaturage akamaro. Yagize ati twemeranyije ko ubufatanye hagati y'ibihugu byacu bugomba kurushaho kugaragarira mu mishinga ifatika igaragara kandi ifitiye abaturage akamaro. Evariste Ndayishimiye nk'umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe muri iki gihe yangejejeho ibyo ashyize imbere ku mugabane wa Afurika, twongeye gushimangira ko twemeje ihame ry'uko ibibazo bya Afurika bikemurwa n'abanyafurika ubwabo, hubahirizwa ubusugire bw'ibihugu, ubwigenge bwabyo, kudakoma mu nkokora ibindi bihugu, kubana neza nk'abaturanyi ndetse n'amahame ateganwa n'umuryango w'abibumbye n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Aba bakuru b'ibihugu byombi kandi baganiriye ku kibazo cy'umutekano muke umaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida Tshisekedi yavuze ko igihugu cye gikomeje gushyigikira inzira zose zigamije kugera ku mahoro arambye kandi ashobora kugenzurwa. Yagize ati ku birebana n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, twaganiriye ku mbaraga ziri gushyirwa mu kugarura amahoro arambye, umutekano, ituze ndetse n'ububasha bwa leta mu bice byibasiwe n'intambara. Nongeye gushimangira imbere ya Perezida Ndayishimiye ko leta ya Kongo yemeje gukomeza gushakira amahoro igihugu mu buryo burambye kandi bwizewe bw'igihe kirekire. Yakomeje avuga ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugira uruhare mu bikorwa bya diplomasi biri gukorwa hagamijwe gukemura amakimbirane ari mu karere, by'umwihariko inzira z'ibiganiro bya Washington na Doha ndetse n'ubuhuza buyobowe n'ibihugu bya Afurika, byose bikorwa hubahirizwa ubusugire n'ubwigenge bw'igihugu ndetse n'amategeko mpuzamahanga. Perezida Tshisekedi yasoje agaragaza ko iterambere ry'igihugu ridashobora kugerwaho mu gihe ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo kitarakemuka burundu. Yagize ati ni ingenzi kwibuka ko mu gihe umutekano utarasubira mu buryo bwuzuye kandi burambye mu burasirazuba bw'igihugu, ibikorwa byose by'iterambere bizakomeza guhura n'imbogamizi kandi ntibizatanga umusaruro wifuzwa. Ibiganiro hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye na Tshisekedi bibaye mu gihe ibihugu byo mu karere n'imiryango mpuzamahanga bikomeje gushaka igisubizo ku bibazo bibangamiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bijyanye n'umutekano ukomeje kuba iyanga ndetse no kubura mu duce twa Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru, mu bice bikomeje kuberamo imirwano muri teritwari zigiye zitandukanye zirimo nka Masisi, zirimo Rutchuru, zirimo Fizi ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye.